ronga ragalong APHLC atoyan yatum aron karkana puthak karbi ronga sarame hinpen phirangkia mai kangni. Wilson tiswa mithang jungjung lapen political alia phansi aphong tin kili ke biahut niliphan nangkang sai. Tumonar vi pen hemrit kina hogduna tumaphan EM Richard Togbi kirap ki pajirda. Carbing long life prime time virta long pen nilisami beauty baby non virtang ton pen arjuponik tha. Aru chikloni phai isiarni lakha troxy kopili constituency alo jengkha IB along karbi rong sarame hin pen phirangkia mai ki phapon. Kidam tangjang mi po chikloni phai thongke bani APHL siame phu MP candidate Jai Katharphan rongarak karbi ri choi hin pen kur senem po puthak kangkrung kangsai japhan phalo. Karbi ri cho ki hai long sing rong hanga hin pen APHL siame phu MP candidate Jai Kathar apiso ingti Kathar pu kache tok dera joksi kangsai ponja phan nang hanglu. Bonta APHLC atoyan yatumke karbi ri cho phan langplotsi rongaраkalong arpong ki turapen hangjo hang haike aron kali richo phan langplot sila puson ki klem luputa karbi ronga sarame hinpen ningkang samse chipak langpon tangte ang ton alamle arjuit tha taraso alam the ba ke richo tumra ba udun ba melo se karbi put photum aron ba ke nitum ka bitum ke lason aron ba ke chokke kusi puthi ba dasi iposi akono la jega thar ba thang na ke nituma uduna paulo nore mutia tum ronga sar tumda nitumda laso apitha ba ke Jai Katharphan ba ke nitumba enran na paulo puna ko the laso aron ba ke nituma ke chokje laso hormu ba ke ek karbi hirana bo plote laso episo plote ba khaya long pusame tum ba aron te ko tu ke daga chokje tum karbi tum ke lahlo aron ke thena nituma aron ba tum chupare langne pusi nituma laga laso kumbe ba ke Jai Katharphan pulo nitum pinso long ke aloso tongga aku na che tobdo nong ne laso puta ke koson nitum ke na ko the nitum karbi kor potuma rong pen matha damo te lori mutia kon pen nitum da la ko the puthot ingai thukpa la fan inside thukpa minanggi punang tum pen kama thadula mai prang langgi e prang mana laso te ako laso arona te pen plote halaso allo ka che top hala election patai tin akur ka pachela plote la baga mos laso te hot election husi ke top joji plote la ke kalite ning Kathar Achor Anjali Kathar in bracket Anjali Kathar Anjali Terompi in bracket Kathar laso kache tawdet pu alam thialam ki penaan TKCA mai pupen alam tum cipulo ciningilo penan alam the social media long setame klang lo tum theglong lo lapen kaching bai ani tarik tame alam tum hot lo so teng pen chingwai the lo lapen tum bi selang tum thik lo aso karbi cho phan lindopo phan hukum chha teng pen tum ni pai thong te ban alam tum rongarap dam sing chingwai dam lo penalam tum la Jai Kathar aglu betum penaan cepeng kon sela itu madat plendam ho penaan faro suri kolam milik kudam des na faro potro amuni betum madat timi kada ledam lo cengwai dam lo asal cengwai pon donu ing sai bom ho cingki cengwai bom laso ahora bangala APHLC agru betul bang angtan mate puhong cetai gitu tu penaman habe tu phan mutiara tu phan ramasara tu phan loriya sar tu phan penaman mudate kaningje
Hironi pen mohanteron Karbing Long Live Nili chora lam pen ajok non pen batai ke thom richo bang ke thom nang bisar etlum GI Kathar Tidam tang surini ra Christier ke phaikunia chikloni phai grep phorni GI Kathar achor Anjali teron pi ingti Kathar ke tok dera jok rong hang rong bong rong arak along richo dorbar anghoi chingni si bisara hokpet akang sai ingsam jin pen hijut pondo laso lama puthak pipur pedarlong lilupu alam rayamat ta tok pondo laso phi ningkan pliang bong thangnat alam klangkli bonta ningkan phok ki pleng surini ra inkora pi MP ki lega hutsi surini ra Christier kep ki bisar tang alam thotsi puthot klang pondo Pini hamren rong su pipen ka helo kilometer near kep so sichot rongara richo bohamate ahong pharla long por phai prehinira minute thikep ra phopen karbi richo long sing rong hangpen kechenglok kiling r2 rong pr2 rong checho r2 lapen rong hang r2 r2 kli alom ki do habibin po do anang hoi chini si jasenet jai kathara chor inti kathar ke tok dera puthak chingwailo bonta komatsi richo long an nangka kusor mapu karjo hut ka kusora banga vi pusi richo thak dunlo bon sita KKCA Wilson ti sobang chikrong si kapisar jiaphan richo rideng hodailo kabisar tangalam lo lake pupena jok kabisar bang pavidet sing asap so kachipekeng akaching vai ansi pido chotlo karbi kurusar chingro mai KKCA kongchun bang Wilson ti so pen jai kathar phan lam hoi ki pike ami thang jong jong la pen political ale phan chot pusi jai kathar pen phirang ke thing no pen than pong Aja ke pulo ni la accuser hedi ka complain na tuma ve puko. Ka complain na to ve apa si meeting yong si geduk tu si geduk. Meeting yong si geduk. La si meeting yong si geduk polen te chok lo. Si tahala komande ti so bangge hala ke aku ahut pen ke ni si complain buda nang pudun tu. Tapi yo complain awe pada pu complain do pada pu la pu yo amage amar recho bang da la pu takali lo ha ahut di sige complain bang phua men thani manang li la ke nang li tum ti ni lo ne li amen da parno in tum te en hote ter bang polo dei la si amen da parno in tum te la bang ako ka complain ka li lo kan te la po si parno da parno ne lo la ke complain ple pu kan te la si case ke ende det lo pinike meeting si dorong lo Nili karbi customary aron kroi bonta Indian government atum achorakur ki togalong nang kroi dunde Bengali atum amata kroi kre latum kya penanakur toklong lete pension atangka ta long le pupena joksi tok nangkok lasonakur ka che toke holiram terang Dr. Jayanto rongpi atum ahem kabuchia longta ke chokche do puta Wilson tiswaphan sunglor pen arbok pon Nili phan batai ke thom karbi richo bang ke thom pen nang bisar etlo Wilson ti soalang ni karbiri chomen pen niliphan phone ta nang polo lasona ot ka hingno ki claim ka chuma tha bang phophan KKCA long kurusar ki claim tu nang jia ot avilo lapen RP pen te sunang poputa haladak melong ka chitong arab do am hang terang asila pusona bang pu ke kurusar ki manjia otta vima pusini dok ninjelo ahok perlo dowan long ke dam unu hut ke para ki ingthir at bang ning ke di ingthir at bang kali pote arnam ta ding de jile inta langli ingthir thele ko so si duwan long dam verlo pen kurusar mi thang han ko so chi ku verlo lasi la bang ke nili hin ke pen kaneng tu man ke kar biang long la honghari kaddu kavya tum man tame honghari aron ke jija tum an tame alangli fan prap jin pen la bang su kurusara ku ben ke di mane disqualified ni la man laso KKCA long ar pu bang pe sun tuk ni la hadak mesten ingthir ke choklim bang phun se lang han pek nai Model Code of Conduct MCC ke doko gajok alang liphan kaching krin chingchap do anta APHLC claim bang phuatum pangsam dunsi ingsam jin pen mai pachikak pon Pini kaching wai pen kapiraya lam muaphi pipur pedarlong lepusi lamrai ripon Hamren ben Daniel hilapen rongbong terang karbing long lam Aparangsali polling station under Langmang Togbi Borateron Menhanse Parong Thomaratum Ahem Tomonarve Kit Hepenajok Hem Kahingnudun Atumaphan Tong Sekot Pen Karbing Long Thomas Council EM Richard Togbi Kirap Kipajir Town Lakhain ko retrok duar bagori MEC constituency angkang
Dethor Upper Rangsali Polling Station Andar Langmang Tok Biarong Bura Teron Menhanse Parong Thom Arong Aratum Ahem Tomonar Wicket Hepenajok Hem Kahing Nudun Pen Richard Tobi Kirap Kipajir Down. Labangso Kirap Tong Sekot Pen Dethor Polling Station Local Committee President Secretary Lapen Upper Rangsali Polling Station President Secretary Polling Station Atum Local MSN Parta Education Richard Tobi Tong Sekot Pen Kapin Khat Ponateng Parong Thomararapan Kirap Kipajir Down. Labang song bong pen langmang tobi arong amikar babu terang ahemke tomon pon rayan pinlung dua thaya vit pinlung lancho takali langsing babu terang asar pia phanke hemanu jokta bak thoplang lasi Richard Tokbi kaiki ki sungalong chirap chitudun vera bangpu hospital che ponnon bu tangka sitame kirap ki pajir pon lasi ningarong uluputa than pon ini tum churoing tum nadak aparang sali local committee president people malipung te alang tum kaki ports tami ladak cherok tok pena joksi pini ports tami duar bagri local mc ka pin khat ateng pen ini tum ladak kedam tang jami poni phain korana ke barni tumani the pena jok hem kana hok rit kana hok at tum adimaklong aking ri anang pali long lo la pen ini tum chini lo kedam tang ports tami 2017 independent pen Richard Tokbi hided pen abangke duar bagri arad phan penangan adima bangke alang an pen bangke kera pali lo la pen la solong li tum kaki da ning chibini lagani li kaningi tap olam gali alang li party plak play komane PHLC Congress no komane ka prega song plak play pen si alang li kai ke ports tami kisung andi kisung bu mathasi kadoga we arat phan sami alang li rabdu na song thasi pini ports tami kedam tang jami poni phain kore trokarni kilik jog det pen phi inkore ner ke barni sila da ka bangke tomon ke thi lapson kotona dolo la song ko mestame kedam tang ko matong ko pigi jog ni sami alang li lahai lakha ke pen si pini stame hemrit kan hoka tuma phan bangke dor bagri local mc non alang li ke BJP along CM khibom alang li hin pen si kera pajiram tha puni toman birta nang palisi daithor local committee president la pendak aparsali polling station along local committee president secretary men jelang pet pen sidak aparsali polling station ke parlo langmang tok biarong ni tum na humri pen si alang li na pen khata teng pen tum kera pajir long lo asili tum churu ni dor bagri arat stame tum chichini pa me alang li Richard Tokbi non alang li Governmental Autonomous Council along education EMC khibom alang li kerap la ke alang li party plak play la pen dhorom plak play la pen non mat stameli tum thenglong bom no alang li kakli ke pheju ben chong cheng lok ki thi ke jang alang li kisung kaduk ke long stame arja bun kluk pen un an alang li aja kong do an pen ke kerap bajer dun sonsi alang li PMYG hemso ki P ben cheng lok kaprek la government ben scheme stame alang li party plak play ben sinon ke dam tang poran stameli tum pi pachetang pon bom lo asi la son thak thak sili tum alang li phan ka ke pors stameli tum ning je thidu nei la pen ka cherap dun apor hodi tum sangkur duar bugri arat stameli tum matha dun pen chitra bun nei pusi pini lan tum thengno stame than pachini pon lo la pen ning arong lo pini dak la langmang tobi arong along ni tum na humri pen hemrit kan hok tum phan an stame duar bugri local mesi ahin pen aparman kirat ni tum hin pen pajir takang long lo la hen lo hok lo tum kedam tang lapang sorni atomon git thia jog ni tum don chok phone la sonsi nahog dun lo lapen pas tami alang li akang khon bena jog ti tum han peni tare jing bak pharman pu stami pini di tum hanang pajir pon pot ning rong par pik lo alang li recharge sok bi phang stami asila kedam tang stami alang li kisung kidu ki thek dun long akirap ki thek dun long pen palang li panchuru par pik an par ni tu pu stami noni tum hotana rablo ane da peni don kon hem tu man sige ke don ke bag do ja phai ke stami asapo non News report Carbin Long Line Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo apar panjan lindok teron arong amikar Chandro Hanse lapen militeron pi atumasupo ren Hanse bike pen chana ka chojor pen loksi ahemari lapen apiso asu kachipareng I pon Lason si non malomakai anutin stami kireng japhan akisung piksi theklong Lasopen ke Charlie ke dotum BAMA ke pas tang tum sitami kireng japhan voreng avarsai ke chelong dun theklapen sai ka chongda dun japhan ta ke therak ka choklem ha hetum dopik bonta Nilip constituency ang kang ke parlo lindok teron arong amikar Chandro Hanse lapen militeron piatum asupo ren Hanse bike ke vekpen loksi chana ka chojor ponsi apiso aso ahemarit ka chelang pon I Ren Hanse chana ka chojor pon lake adap hempen bike pen bangsi chokihola mera bihiti rongbong gha lapen de thor analom arong chana ka chojor dam lapen arni sialong chana ka chojor pon pen tangka suri hini ke thom long pon puta Ren Hanse pen phirang ke thengnu chithan pon dolo balai pathar pa sigla kelang ma smart ke sumar bangke akling si bangke ningkan polo ke nona ki di bangke ciklu
genre alhalo Dia main bank son son ne. 08 hanse pi bolo kleng si bangke ke lanona ki bi bangke anong me hanse Te nang li abang so war sai ke claim pen si nang li hem rich pang nang iloma mate son ne. lan na lo ka prega war sai ke churien de lo la lo arnam nai pia dan lo ko ma si Same churo lo mane none pranga bang ji ko we mi tum same skora hin same du nai la pen business a hin same claim bo nai la pen skor non lama kai ding skor don red ko ta chok che la pen son se kere ngawa tai ma la pen kan ji bo i ko nai la tin ta doi mon same la yo jo ka ne me no ta la sona ka ka wa sai claim News report Carbing Long Live. Carbing Long pen bang in koira plia barin Indian Army claim bang phwa tumaphan APHLC Law Secretary Central Committee Samson Teron lapen ari sanghwa tumpen Dipu Railway Station along Karbi poho pen kedeng pon. Son sipini aruni phai isiarni ada prangapor Dipu Railway Station along an APHLC Central Committee Law Secretary Samson Teron apen ari sanghwa tumpen pen Indian Army along achokumar sakuri ke claim judetsi Carbing Long ka chebang hut Karbi poho pen kedeng dun. Kedeng pona sai long kadukabi bang in korapi Carbing Long pen Indian Army claim bang phwa tumaphan kedeng pon. Pinpor dami alang itum sitami det long riaphan kaching hon pen mi thang pran ching hon hipin pen det jok wan nang ji pu pen pinang an aningkan Indian Army claim dun bomlung monta non anabangke India government pen alang itumaphan kipasang mate retirement piponsi Carbing Long mithang hemalong an nang chelilo laswalong ningkarong pen Samson Teron pen ari sangho tumpen pen kangthum karnia jamek dengpon Samson Teron pen ki than pona tengke alang itumke Indian Army retirement dengpon etlo puwoi phisitame Carbing Long Farman Rongruk Society aphan ki mesena tobar ki claim ponangji dolang lasolong siding ponje phan kachuning ripon thu Adak kami kardom good morning pini ladak isi ningarong alam manggalan lo elitum kapre ka khai pen do ladak jasemer Indian Army long alang tum goreng ke claim lapen alang tum service long cipiduk si methang adia long riapan claim lo lapen non mangke ki petang lo latum mangke asila tum mangke non mangke ke sanga por lo pension lo lasi pini isi ningarong alam bangke ladak itum local Carbing Long district pen saise lo kapre khai to dak bodo do dimasada do lapen kukida do lapen itum Karbi lapen Nepali da do adivasi akote da do alang tum lapen tiwata do lasan se asamis tum da do dak khilonja asamis tum da sila puson alang tum qualified on theke lage tum phan isi birta ke mi ang thek posini lipen paklang pon lapen pini bangka dang tum ninga rong pen tum thangle pipejir pon mo wedas dame isi poho pen Karbi poho pen isi alang tum anteng pon lo alang tum man akiro pilo lasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tum phan bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kachuning ri dona bangke lahan lo kesang kalilang mane there are so many things to do methang along ri phan atum ke claim ke damia phan dopik lang bosinili hin pen chuning ri pon de society phan ke claim ponang ji la pen rong rup ka to pabe isi Carbing Long aparman isi hedung akam alang tum claim pon pu ba claim pon thek pu posi nilin pen tame alang tum phan chuning ri pon ta alang tum ang bom pen non inut bak First and foremost, I want to say, Kardom, Johar, Namaskar. आप लोग हम लोग को बढ़िया से वेलकम किया। हम लोग इतना लंबा सर्विस करके सही सलामत आया और हम लोग को इतना खुशी से वेलकम किया, इसलिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं। हम अपना दिल हृदय से दे रहे हैं। आगे आप लोग का हमेशा आशीर्वाद हो कि हम आगे लाइफ हम अच्छा से Carbing Long में कुछ अच्छा से काम करें। हम बहुत आदमी Carbing Long का ही है, रिटायर्ड होके आ रहा है, तो आप लोग का भी सहयोग जरूरी है हम लोग को, ताकि हम लोग सिविल के साथ मिलाप करके जी सकने के लिए। थैंक्स। Bali Pathar pen presenterang Carbing Long Live. Pinya birta kala ponsi kang ton poniglo Cardom.